Danes je vtornik, 4. juni 2024 godina, 154. od den godinata. Do krajotna godinata ostanuva tušte 210 dena. Sunce to vo Skopje izgreja vo 4 časot i 59 minuti, a kje zajde vo 20 časot i 5 minuti. Denot traje 15 časa i 5 minuti. Mesečinata koja je vo fazana treta četvrtina izgreva vo 3 časot i 10 minuti, a kje zajde vo 18 časot i 6 minuti.